Sikhatsi lesimatima yonke indzawo njengaloku letinye tinhlangano tenkholo tikhatsatekile ngemthelela wemitsetfo yekuvimbela kubhebhetseka kwemkhuhlane we-COVID-19 kumkhakha wetenkholo. Labanye bafuna imali yesibonelelo sekubatakula ngenxa yokulahlekelwa inzuzo. Labanye bakhala ngekubete kubonisana lokwanele. Who are those religious leaders that are repeatedly referred as if they are consulted? Who are those people who represent us without knowing us? Kepha Indvuna yetekubusa ngekuhlanganyela netenzabuko itsi tinhlangano letimele maKristu, maMuslim, maJuda, maHindu nePentecostal faith kuxoxisenwe nato. I did not say there is a consultation all the time, but I did say that the religious, the faith-based organizations have been consulted a number of times. So let me just make that clear. We'll make available the people that normally get invited. Labanye baholi betenkholo bakhale ngekuhlukunyetwa amaphoyisa ngalesikhatsi kuvalwa amasonto lapho leyo mtsetfo we-COVID-19. Lendvuna ithi loku akuhanjiswana nako, kanti-ke kutawundluliselwa endvuneni yetemaphoyisa. Kusenjalo le komiti iphindze yeva ukuthi umkhakha wetenkholo uyabandlululwa. Labanye baholi betenkholo baphikisana nekusebenta ngalokugcwele kwemakhasino nematekisi, kepha umkhakha wetenkholo uniketwe ema-awa lambalwa kuchuba tinhlelo tawo.